kuba uri aho ngaho usa n'uwigunze mu rugo. Ukizemwabo Dismas ni umusaza w'imyaka 70 uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Uyu aravuga ko kuba mu bwigunge ari kimwe mu bikomereye abageze mu zabukuru, kuko muri sosiyete ngo usanga bafatwa nk'abadashoboye, nyamara ngo atari ko bimeze. Zibabaje cyane nge mbona uko gusa kuba uri aho ngaho usa n'uwigunze mu rugo udafite akantu wanyeganyegeraho ngo ukore, ahubwo icyo bavuga gusa ngo ni siporo no mu maboko activity wenda tufate niba ukuze ariko waranize. Uyu musaza uvuga ko yakoze muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo cyitwa Minitrap, numwe mu bafata amafaranga ya pansiyo. Namubajije imibereho ye nk'umuntu ufata pansiyo, mu gusubiza ati pansiyo itangwa nk'uko yatangwaga, ariko duhere ku musaruro wafataga. Dufate niba nari mu rwego wenda rwa relation publique cyangwa secrétaire particulier, nkaba narahembwaga 27,000. Ubu pansiyo niba heraho mpembwa, kandi ubu wenda arahembwa miliyoni. Hari abaturage bo basanga kwita ku mibereho y'abari mu zabukuru bireba buri wese ufite imbaraga zo gukora, bidahariwe leta gusa. Abantu tugifite imbaraga twari dukwiye kugerageza wenda nko kujya tubegera, tubona duturanye nabo tukabafasha. Imiryango iharanira uburenganzira bw'abageze mu zabukuru imaze igihe itanga impuruza ko bari mu myaka y'izabukuru imibereho yabo yajya mu kaga mu gihe haba hadashyizweho uburyo bwihariye bwo kubitaho. Eri Mugabo w'Ishema uyobora umuryango Nsindagiza uharanira uburenganzira n'imibereho by'abageze mu zabukuru aravuga ibibazo byugarije abageze mu zabukuru. Uko umuntu agenda agera mu zabukuru, umubiri ugenda ugira imbaraga nkeya. Uko umubiri ugira imbaraga nkeya niko urushaho kurushwa imbaraga n'ibimutera indwara. Ugasanga rero niho umuntu agira za ndwara usanga bavuga ngo ni indwara zitandura cyangwa zidakira. Abageze mu zabukuru ni abantu, urumva ni abantu bakuru bamaze kubona ubuzima, bamaze kwiga byinshi mu buzima, ariko ni abantu batagira amahirwe yo guhabwa uburyo bwo gutanga ibitekerezo byabo. Guverinoma y'u Rwanda iherutse kwemeza politike nshya yo kwita ku bageze mu zabukuru. Ni politiki abaharanira inyungu z'abageze mu zabukuru bagaragaza ko nishyirwa mu bikorwa uko bikwiye izaba igisubizo cy'urusobe rw'ibibazo byugarije abageze mu zabukuru. Kubaho kwayo hakaba hagiye kubaho imikoranire ya minisiteri zitandukanye n'ibigo bya leta bitandukanye, kugira ngo buri wese muri gahunda afite mu byo akora byose azirikane umwihariko w'abageze mu zabukuru. Ishyirahamwe ry'abari muri pansiyo ryo rishima ko muri politike nshya yo kwita ku bageze mu zabukuru harimo kubaha ubuvuzi bwiza, cyane ko ngo aba bakunze kwibasirwa n'indwara zitandura. Uwimana Dorothée ayobora ishyirahamwe ry'abafata pansiyo. Ikintu gishimishije cyane ni ikijyanye n'ubuzima. Iyi gahunda izita ku mibereho y'abari muri pansiyo, ku buryo ubusanzwe abantu bari muri pansiyo, abantu bageze mu zabukuru n'ubundi baba barangwa n'intege nke, icyo ni kimwe, baba barangwa n'indwara zidakira. Twagerageje kuvugana na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ngo isobanure uko iyi politike nshya yo kwita ku bageze mu zabukuru izashyirwa mu bikorwa, ariko ntibyadukundira. Icyakora mu myaka iri imbere guverinoma igaragaza ko izakoresha miliyaridi 75 z'amafaranga y'u Rwanda mu kwita ku mibereho y'abageze mu zabukuru. Kugeza ubu itegeko ry'umurimo mu Rwanda risobanura ko abageze mu zabukuru ari abarengeje imyaka 65. Kuri ubu bibarwa ko mu Rwanda habarirwa abageze mu zabukuru 707,000 nk'uko ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kibigaragaza. Iki kigo kinagaragaza ko umwaka ushize wa 2020 abantu 32,609 bitabye Imana, 62.3% bishwe n'indwara zitandura, kandi abenshi muri aba ngo bari hejuru y'imyaka 55. Kugeza ubu kandi 87% by'abari mu zabukuru bivuriza kuri mituweli, bivuze ko nk'abakunda kwibasirwa n'indwara zitandura bagorwa n'ubuvuzi. Icyakora ngo ibi byose bizitabwaho muri politike nshya y'abageze mu zabukuru. Daniel Hakizimana, Flash TV.